Gweng' Mavota e kaunti ma Machakos osechoko jopuonjre maromo apar manonego donje grade 10 to pod ne ni pacho kendo tero gi skul. Peter Nguvu nochoko jopuonjre go kendo ting'o gi kod apiko mare kendo tero gi skul kaluwore kod chik mane jatend piny ogolo ne ruodhi. Owacho ni otudore kod jonyuol gi maonge nyalo kendo moko kuom gi osetemo ma oyudo mana lep skul matin mar konyo rwako gi skul. Gesane wacho ni gwenge oserwako nyithindo duto e grade 10. Uniform itosa uendelee na masomo. Tumeingia kwa boma, kila boma kwa boma, tukatoa wanafunzi 7 ambao tumeweza kuwalete katika shule ya upili ya sekondari ya Vota, ndiposa wakaanze kuanza masomo ya grade 10 kulingana na wito na amri ya rais kwamba kila mtoto aliyefanya mpaka asonge darasa ya mbele. Niko na mama na baba lakini kiwango yao iko chini, hawana uwezo wa kunisomesha ile hali ya juu, wanang'ang'ana lakini iko chini. Babangu anafanya vibarua huku soko huku, hana pesa, tunakaa kwa plot, huwa tupati pesa za kulipa plot. Nataka tu mtu mwenye anaweza jitokeza tu atusaidie niende shule nisome nifaulu masomo yangu. Nitasema ni asante nitakapomaliza masomo yangu. Ivalua ziko na shida, sisi tunafanyanga jua kali na ivalua iko na shida sana.